imirindi yagaruka nshuti ihangane aje kukuruhura hora ceceka ihorere ndumva guhorera kumuhoza Yesu ndumva imirindi yagaruka nshuti ihangane aje kukuruhura tuzasa nikurahishurwa ninacyo gituma ab'isi batatuzi bakabona imvura igwa mu mirima ya twese rimwe na rimwe ndetse bakaturusha no kwezi bakatwitiranya kuko dusangira ibishyimbo bakatwitiranya kuko dusangira ibyago akabigira kenshi baturusha n'ubutunzi akagenda mu modoka wowe utagira n'igare imbwa ze zigahaga wowe imva muri manitse ariko hora ibyacu saho bicira hari igihe kimwe bizasobanuka rwose abana b'Imana tugahagarara twemye uko tuzasa nikurahishurwa ninacyo gituma ab'isi batatuzi bakabona imvura igwa mu mirima ya twese rimwe na rimwe ndetse bakaturusha no kwezi bakatwitiranya kuko dusangira ibishyimbo bakatwitiranya kuko dusangira ibyago akabigira kenshi baturusha n'ubutunzi akagenda mu modoka wowe utagira n'igare imbwa ze zigahaga wowe imva
kwizera ni wewe Data ndazi yuko hagati muri twebwe ndazi ko wicaye muri twebwe ukiri kure yacu ariko Data ndakwinginze umuntu wese ari hano hantu yakira ijambo ryawe ijambo risuzwa na wewe ijambo rivuye kuri wewe yumve wewe akora yumve ubushobozi bwawe wewe yera yumve Data cy'ukuri kuri hano hantu uwaje hano hantu yiheruye uwaje hano hantu Data yumve cy'ukuri yabemerukiwe aze kuva hano hantu ibyizigiro biri muri we kuko nta handi hari ibyizigiro nta handi hari amashimwe nta handi hari umupasirwa ni muri wowe Data oh haleluya umuhanzi kibanza haleluya urabereye amashimwe yose urabereye kumirwa amashimwe oh haleluya n'ubyagiye twatangiye ku munsi w'ejo wa kabiri uyu munsi n'umunsi wa gatatu umunsi wa kabiri semine itanguye imbere yo kugira icyo mvuze twakire Pastor Leopold afite akajambo yotubwira arico tubanira porogaramu karibu Pastor. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, amen, amen. Est-ce que nous pouvons applaudir pour le Seigneur? Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Amen, amen. Nous remercions le Seigneur de pouvoir nous donner l'occasion de nous retrouver devant vous. Nous souhaitons la bienvenue à tous les visiteurs ici présents. Que Dieu vous bénisse parmi nous. Amen, amen. Alors nous remercions le Seigneur pour cette conférence qui a été préparée par le ministère Outreach. En tout cas, c'est vraiment une bonne initiative. Dans ces derniers temps, les gens ont besoin de la parole de Dieu. Il faut que les chrétiens aient vraiment la parole de Dieu en abondance. Pour que cette parole leur permette de résister dans ces derniers temps. Et qu'ils soient toujours fortifiés dans leur foi. Et cela jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous qui êtes ici dans le temple de Dieu, vous êtes vraiment heureux. La Bible dit que heureux ceux-là. La Bible dit heureux ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors je veux simplement vous exhorter à écouter la parole de Dieu et surtout à la mettre en pratique. Amen. nibakwe kuba tuba hano hantu Yesu ashimwe cyane. Rero ikindi naco nuko minisiteri yitwa New Hope Outreach Ministries yatangiye ibikorwa byayo mu 2006. Kenshi ibikorwa by'Imana tubikorera hagati mu gihugu no mu gisagara ntitutakora cyane. Ruguru turahakora cyane amaseminari yerekeye abapastori kugira abapastori ijambo ry'Imana no kubigisha. Rero turashimana tuneka dushika y'Ubujumbura kugira ngo dushoboresha seminari. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero twemewe n'amategeko mu 2010 yani majambo dukora twemewe n'amategeko. Yesu ashimwe cyane. Amikini naco nuko igikorane kizoshika ku munsi wa Mungu gitangura isaha y'isose 12 z'umugoroba gushika isaha 1:30 iminsi yose. Hanyuma tudatevye reka bazana amashikanwa dushobore gutanga amashikanwa bazane igiseke. Yesu ashimwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Murakomeye? Yego. Bali bihe gucuma hiyo.
Nongeye gushima Imana ko mugoroba mwiza tongeye gukoranira hamwe kugira ngo twige amajambo y'Imana, twige ibihe tugezemo. Ahantu muri Bibiliya avuga ngo abahungu ba Isakari ngo bari abanyabwenge cyane kuko bashobora kumenya ibihe bagezemo, bakamenya n'ingene bifata n'ingene banabikoresha. Natwe nk'abantu dufise Yesu muri twebwe, nizera ko dufise Yesu abari ngaha benshi, agiciro nyamukuru nuko n'udafise Yesu utaramwakira. Iyi conference twateguye izomubera benefique hari icyo ahinduye mu buzima bwiwe, akiza Yesu nk'umwami n'umukiza, ntaze kumva inyigisho gusa zidahindura ubuzima bwiwe. Twifuza ko amajambo ahindura ubuzima, nta majambo aja mu mutwe. Rero turashima Imana cyane cyane ibihe tugezemo kugira ngo tumenye aho tugeze, tumenye igihe turimo, tumenye aho turimo turaja, tumenye umugambi w'Imana ku buzima bwacu no ku buzima bw'isi muri rusange. Nta kintu kibabaje nuko abantu benshi tugendana Bibiliya k'igitabo turakigendana mugabo ugasanga ni gake tutahura ibicanditswemo. Ikibazo si uko tutabitahura, ni kubera gusanga tutanabyiga cyane cyangwa tubyigishwe cyane. Ariko igihe tugezemo n'igihe cy'ubwenge nk'uko Bibiliya ivuga muri Daniyeli. Bibiliya ivuga neza muri Daniyeli 12:4 ngo mu gihe cy'iherezo ngo ubwenge buzogwira. Tuko tuja mu gihe cy'ubwenge cyane, aho ubwenge buko barakora, ariko dukeneye ko n'abakizwa abantu tuzi Imana ubwenge bwacu bugaragara ko tufise Kristo muri twebwe. Ko biri tugira neza yuko ngo dufise ubwenge bwa Kristo, uzabona pensée de Christ, ko biri France ngo dufise ubwenge bwa Kristo muri twebwe. Umunsi wa mwaka Kristo wakira ubwenge bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Rero dushaka tumenye ibihe tugezemo. Reka ndabashime ko namwaje, reka amaze ikibazo gitonya, abantu bari ngaje ni bande. Tangashashura zibiri, tangasaje muri nusu. Ngaya muzashobora izitereye indimi, yavuze izitereye mushaka mucewe. Muze mushika rejo. Rero nagira twige no munsi tubandanye, ariko umucamake kuvuga abatari ngahe ejo, biri ncamba kindi navuze ejo. Ejo navuze byerekeye ubwami bw'abantu bo mu iherezo, navuze ubwami butanu Imana yavuze muri Daniyeli 2:7, aho tubona ko habaye ubwami bukomeye cyane. Hari ubwami bwinshi ku isi bwinshi, ariko ubw'Imana ihagararikira ko cyane mu guharura kubyerekeye ama-evénements aho ku isi ni ubwami bw'Ababiloniya cyangwa Babuloni ariyo Iraki y'uno munsi. Hakaba n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi ariyo Irani. Abamedi nabo nibo bitandukanye byagiye hamwe bifatanya n'Abaperesi. Hakaba n'ubwami bw'Abagiriki. Ariko gatatu turavuze ku gishushanyo Daniyeli Yesu mu gice cya 2 abatanjije kugira ngo muze kubasoma. Hanyuma tunoga bw'Abagiriki bwakurikiye inzara z'ibyuma bikomeye cyane, ariko ubwami bw'Abaroma bwabayeho igihe